Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Yeah, izile thobazo kunomakhwapheni ulalanjani emzini enrodo umzenrodo liba ngaphansi kombhede nangemawudrobhini akulalo emzini enrodo ulalanjani emzini enrodo wena-ke ma uyaziye ukuthi ngoba wakho lo nomakhwapheni nede nawazi nawe baba uyazi ukuthi umkakho lo nomakhwapheni nede wena wazi asithi nithi bathi umuzi uqina ngomakhwatshini banto le ingozi ke leyo nongamthola-ke umuntu emzini akho kwenzakalani iliba lathi ungaphansi kombhede ngamawudrobhini siyakhalima masisho umuzi awuqini ngomakhwapheni zingozi into enjengalezo ala masterman Verena boys utamloti koma kasikelela ngamba naye Verena boys izilo lekhoga usquad Elias le eDark City ekangala Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. ya indawo amakhwapheni le ingozi nethi umuntu abhayizele nedi ngemzilanga ngizambamba ngenyaweni ngimjukuthe kabili emoyeni ngimfuthe kude ayokwela khona bazamfuna ngoflayi nangezinto zamapolisa ngingaboni mangigcinyana nje amandla la bone ngekhwapha lakho kuneke emzini abanye abantu ingozi Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Ulalanjanin zinginindota ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo ulalanjanina. Umuzendota unatongo